twongeye kubasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse tugarukanye impinduka ku kibuga cy'imirwano hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC n'imiborogo. N'agahinda gakomeye cyane kuko abasivile bongeye guhunga, ibidege byongeye gusuka ibisasu biremereye. M23 irimo kuboroga, irimo gutabaza imiryango mpuzamahanga kuko ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania nta n'igihe na kimwe bagomba guhagarika ibitero. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko abaturage batuye mu gace ka Bweramana hariya muri teritwari ya Masisi muri axe ya Sake bari mu kaga gakomeye cyane kuko guhera isaa 9 z'ijoro kugeza kuri iki gicamunsi haracyumvikana iminwa y'imbunda isuka amasasu menshi, haracyumvikana ibibombe biremereye. M23 irimo irasukwaho ibisasu biremereye. Igisirikare cya Kongo FARDC kirimo gukoresha air defending kuko ubu ngubu kirimo kurashisha za misile ziremereye zaturutse mu gihugu cy'u Burusiya, ndikirimo kurasisha ibisasu biremereye byo mu bwoko bwa BM21. Izi ni zimwe mu ntwaro zikorerwa hariya Tanzania kuko Tanzania yamanuye imodoka zirenga 36 nizo irimo kwifashisha inyanyagiza ibirindiro by'umutwe M23. Bikaba imirwano ibaye mu gihe ku munsi w'ejo amashyi n'impundu byiriwe bivugirizwa abasirikare b'ingabo za SADC bitewe na operasiyo ikomeye cyane bakoreye hariya mu duce twa Oso, mu duce twa Bihambwe, mu duce twa Mushaki, mu duce twa Rutsinzi, kuko aha hose ingabo za Kongo FARDC zahanyanyageje ikiswe amakompora, zahanyanyagije ibisasu biremereye mu rwego kuburizamo umugambi urimo urategurwa n'izi nyeshyamba za M23 kuko ubu M23 ifite intego zo gufata umujyi wa Sake, igafata umujyi wa Goma, igafata umujyi mukuru Kinshasa, igakuraho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru byandika ndetse n'ibitangaza byose byagarutse ku mirwano irimo iraca ibintu, aho basaba leta ya Kinshasa guca bugufi ikagirana ibiganiro na M23 ngo kuko niyo babarasa ubu ngubu bakabirukana ntabwo iyi ntambara yahagarara, ntabwo iyi ntambara yarangira kuko izi nyeshyamba za M23 zirimo gukoresha ingufu zose zishoboka zikongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Hashize iminsi tubabwiye operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo z'Abarundi. Mana y'isi n'ijuru, reka dusuhuze abantu badukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kuko ibyo ingabo z'u Burundi zirimo gukora hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amateka akomeye cyane. Twababwiye ukuntu ingabo z'u Burundi zikomeje kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye. Kuri ubu ngubu ibinyamakuru bitandukanye byashyize ahagaragara ukuri kose, bigaragaza ko mu ijoro ryo kuri uriya wa kane tariki 30 ndetse ubu ngubu abasirikare benshi b'Abarundi binjiye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakaba bari hariya mu gace ka Minovo muri teritwari ya Rebero muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko abasirikare baje basanga abandi bakomando b'ingabo za Burkina Faso bamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi baza bahurirana n'intwaro ziremereye leta ya Kinshasa irimo iragura mu bihugu birimo Georgia, ibihugu birimo Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, kuko kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi na guverinoma ye barahiriye ko nta nkunga n'imwe cyangwa se nta mbunda n'imwe bazongera kugura mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo izi mbunda iyo bazibahaye bagaruka inyuma bakazibuza kuba zirashisha M23 bikarangira izigaruriye. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yamaze gufata isoko ry'intwaro zayo zose izishyira mu Burusiya, mu Bushinwa
ndetse na Georgia, kuko ibi bihugu nabyo bisanzwe bizwiho gucura intwaro ziremereye zirimo gufasha leta ya Kinshasa mu guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu imirwano ikomeye cyane irimo irumvikana muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Numbi. Uyu ni umusozi uherereye hariya mu misozi miremire ya Karehe. Bivugwa ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zirimo guhunga Kivu y'Amajyaruguru zerekeza hariya Kivu y'Amajyepfo, kuko imbaraga zose zishoboka leta ya Kinshasa yazishyize ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 irigarurira ibice nta mirwano ihambaye ibaye. 23 birimo kuvuga ko irimo irava muri Kivu y'Amajyaruguru ihungira muri Kivu y'Amajyepfo, nyamara ibinyamakuru bitandukanye byo bigaragaza ko M23 irimo irafata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko siko ibintu bimeze, kuko M23 irimo irasukwaho ibisasu byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru bikarangira abarwanyi babo ibahungishije bakisanga muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bisanzwe bitagira ubigenzura. M23 ikahita ivuga ko yafashe ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, nyamara ngo nta basirikare baba bahari, baba aba FARDC baba aba Barundi cyangwa se FDLR, kuko M23 ngirimo irigarurira ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nta mirwano ibayeho. Mu mashusho ndetse n'amafoto yabyutse ashyirwa ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, leta ya Kinshasa yagaragaje ko M23 yamaze kugera mu musozi wa Numbi uherereye hariya hafi n'agace ka Bweramana muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko uyu musozi uherereye muri teritwari ya Rebero usanzwe ugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR, ariko kuri ubu ngubu M23 yamaze gufata uyu musozi nyuma y'uko iwambuye igisirikare cya Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu impinduka muri guverinoma zirimo kuvugisha abatari bakeya, by'umwihariko Jean Pierre Bemba wari warasezeranyije Perezida Tshisekedi kagomba gushyira ku iherezo inyeshyamba z'umutwe wa M23, yamaze guseturwa muri guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 52 barimo abadamu, barimo urubyiruko. Bivugwa ko bazanye impinduka nshyashya, bazanye impinduka zo gushyira ku iherezo ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa uko bwije nuko bukeye zikomeje kurushaho kongera ibitero, uko bwije nuko bukeye zikomeje kwagiserera, zikomeje kunyanyagiza amasasu menshi yiri mu birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo mu misozi miremire iri hagati ya Sake habereye ikiswe umukutano, habereye ikiswe intambara iteye ubwoba. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zahanganye bikomeye cyane n'abarwanyi b'umutwe wa M23, gusa uku kurasana kwasize leta ya Kinshasa itakaje abasirikare, leta ya M23 nayo itakaje abasirikare. Hari n'amakuru twamaze kumenya ko M23 yaba yabohoje cyangwa se yaba yafashe miri ingabo za Afurika y'Epfo zaje mu butumwa bwa Sami DRC, aho ingabo za SADC zaje gufatanya na leta ya Kinshasa mu gufata cyangwa se mu kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aranavuga ko muri iyi ntambara yari irimo irabera hariya mu misozi miremire yunamiye Sake hakoreshejwe imodoka z'intambara, hakoreshejwe ibifaru by'intambara, by'umwihariko byari bigamije gusenya no kurimbura burundu ibirindiro byose by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Hari umwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 utakunze ko amazina ye atangazwa yaganiriye n'ikinyamakuru cya Minembwe Capital News, avuga ko kuwa kane mu misozi miremire iherereye hariya muri axe ya Sake habereye umukutano, habereye intambara ikomeye cyane, kuko iyi ntambara yabereye hariya mu misozi miremire ya Sake yarangiye mu masaha y'igicuku nta numwe uganjije undi. Gusa amakuru yabyutse ashyirwa ahagaragara nuko haguyemo abasirikare benshi ku mpande zombi, uduce turimo Ndumba,
uduce turimo Nenero, uduce turimo Karuba, uduce turimo Mushaki ku muhanda Sake kitoroshye habereye ikiswe operasiyo ikomeye cyane. Ikindi kandi nuko iyi mirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare ikarangira mu masaha y'umugoroba isoza ntawe wemeje undi, kuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zasutse amasasu, FARDC isuka amasasu. Gusa icyo wamenya nta mbushi ikomeye cyane yari yatezwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari bamaze gutega abarwanyi umutwe wa M23. Iyi ambushi ati imeze ite? Ubundi murabizi abari hariya mu mujyi wa Sake, murabizi ko uyu mujyi wa Sake iyo hatabaho ibirindo by'ingabo za SADC biri hariya mu Bambiro, M23 iba yaramaze kuwinjiramo. Reka nkubwire ukuntu operasiyo ikomeye cyane yatezwe n'ingabo za SADC yabujije M23 kwinjira hano mu mujyi wa Sake. Ubundi abarwanyi umutwe wa M23 bari hariya Bikaniro, abarwanyi umutwe wa M23 bari hariya Imushaki, abarwanyi ba M23 bari hariya muri Oso. M23 ifite ibice birimo Bihambwe, ifite ibice birimo Ngungu Santere, ariko FARDC yaturutse mu gace ka Katsiru iramanuka ifata umuhanda Bikaniro Mweso, iramanuka ifata umuhanda Ngungu Santere. Igeze hariya Ngungu Santere ntiyigeze ikomeza umuhanda ukomeza mu mujyi wa Kitanga, yahise iwuta ubundi ifata umuhanda wa Nenero. Hariya rero mu gace ka Nenero habereye umukutano, habereye intambara iri siripurize, kuko ingabo za Kongo FARDC zahanyanyagije amasasu menshi, zahanyanyagije amakompora. By'umwihariko leta ya Kinshasa yahanyanyagije amasasu ishaka guca no kurimbura burundu M23. Gusa ingabo za SADC nizari zizi ko hari abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bayobowe na Koloneli Bahate, baturukaga mu gace ka Mushaki bazamuka berekeza Ikicanga. Nibo bumvishe amasasu arimo aravuga, bahita bata umuhanda wa Kitanga baramanuka bafata umuhanda hariya muri Nyabyondo. Bageze Nyabyondo barakomeza bafata akayira kitwa hariya kwa Kamari. Bageze kwa Kamari, murabizi ikiraro gihari kirekire nicyo cyambutsa abaturage bava mu mudugudu hariya kwa Kamari berekeza mu duce twa santere ya Mushaki, abandi bakomeza santere ya Mweso. Aha rero niho abarwanyi bari bayobowe na Koloneli Bahati baturutse bashegesha banyanyagiza amasasu menshi ku ngabo za Malawi zari ziri hariya zirimo gufatanya n'iz'abarundi mu guhaka ibirindo M23. Igitero gikomeye cyane cya Koloneli Bahati cyashegeshe ingabo za Tanzania, gishegesha ingabo za Afurika y'Epfo. Bivugwa ko ahangaha hafatiwe imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa FCC Air Defensing System. Bivugwa ko ari ibimodoka byazanywe n'ingabo za Afurika y'Epfo zije gufatanya na leta ya Kinshasa mu guhangana n'umutwe wa M23. Ibinyamakuru bitandukanye byose byahise bikomoza kuri iyi mirwano binagaragaza ukuri kubikomeje kuba. Hagaragara amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe ibikoresho, batwitse ibikoresho. By'umwihariko ngo M23 yatwitse imodoka enye zisanzwe zigemura ibikoresho hariya muri axe ya Sake. Binavuga ko izi nyeshyamba za M23 zabashije gufata miri ingabo za Afurika y'Epfo zaje muri gahunda ya Sami DRC ku masezerano akomeye cyane hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'umuryango w'ubukungu bwo mu majyepfo ya Afurika SADC. Ubundi yaherukaga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2012-2013 nibwo yitabajwe na leta ya Kinshasa, ubundi inyanyagiza, ubundi icucuma ibirindiro by'umutwe wa
M23 gusa SADC yaje ubu ngubu itandukanye na SADC yahozeho, kuko ingabo za SADC za 2014 nizo zagize uruhare rugaragara mu kwirukana M23, kuko iyo hatabaho ingabo za SADC M23 niba yaratakaje umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari hafashwe amasezerano yari yafatiwe Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Leta ya Kinshasa yemeye guca bugufi igirane ibiganiro na M23, gusa byahindutse ubwo hitabazwaga ingabo za SADC n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, kuko M23 yararashwe. M23 yararashwe nimvuga kuraswa wumve ko M23 yarashwe, kuko yararashwe irahunga. Abarwanyi bayo benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bahungira mu gihugu cy'Ubugande, kugeza aho bisuganyije guhera tariki 30 z'ukwa mbere z'umwaka 2017 baza biyemeje gupfa no gukira, kuko habanje kuza itsinda ry'ingabo zidasanzwe zaturutse mu gihugu cy'Ubugande. Abari mu gihugu cy'u Rwanda bagenda baza buhoro buhoro, kugeza naho impunzi z'abakongomani zari ziri mu bice zitandukanye zagiye ziza ziyungana n'uyu mutwe M23 kugira ngo hashakishwe uburenganzira bw'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kugeza na n'ubu ngubu bakirwanira batarabasha kugeraho.